reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza aho uri mu bice bitandukanye ku isi ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. None uyu munsi reka dusimbukire muri Ukraine, mu Burusiya no muri Amerika. Amerika yigaramiye ibyo gufasha Ukraine kurohamisha ubwato bw'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihakanye amakuru yayishinjaga gutanga amakuru y'ubutasi kuri Ukraine yafashije icyo gihugu kurasa ubwato bukomeye bw'Uburusiya bwa Moskva bwarohamye mu nyanja y'umukara tariki ya 14 Mata uyu mwaka. Amakuru y'ibitangazamakuru byo muri Amerika yavugaga ko icyo gihugu cyahaye Ukraine amakuru y'ubutasi yatumye imenya neza aho ubwo bwato buri, maze ingabo z'icyo gihugu ziburasaho. Ubu bwato bwaje no kurohama. Ubu bwato bwari mu mato akomeye y'Uburusiya, bukaba bwari bushinzwe gufasha ingabo z'icyo gihugu ziri kurwana muri Ukraine bugemura ibyo kurya n'intwaro ku basirikare. Amakuru aturuka mu Burusiya avuga ko ubu bwato bwarohamye bitewe n'ikirere kitari cyifashe neza, akiyongeraho ko bwafashwe n'inkongi y'umuriro bugashya. Umuntu umwe yamaze gutangazwa ko yaguye muri iyo mpanuka, abandi 27 baburiwe irengero, mu gihe abandi 396 barokotse. Amerika isanzwe itera inkunga Ukraine mu ntambara iri kurwanamo n'Uburusiya, aho icyo gihugu gitanga intwaro, ndetse Perezida Joe Biden aherutse gusaba inteko nshingamategeko y'icyo gihugu kumugenera miliyari 33 z'amadolari zo gukomeza gushyigikira Ukraine muri iyi ntambara. Gusa gutanga amakuru y'ubutasi yifashishwa mu gusenya ibikoresho by'Uburusiya no kwica abasirikare babwo ni ikintu kidasanzwe gishobora gutuma Uburusiya bufata Amerika nk'umwanzi uri kugira uruhare mu ntambara, bityo ibi bihugu byombi bikaba bishobora kwesurana. Itangazo ryaturutse muri Pentagon rivuga ko Amerika itagira uruhare mu byemezo bya Ukraine byo kurasa amato y'intambara y'Uburusiya cyangwa ibyo kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare. Bagira bati, ntabwo twari tuzi ko Ukraine ifite intego yo kurasa ubwato bw'Uburusiya. Amerika kandi ivuga ko amakuru y'ubutasi iha Ukraine ari ayemewe n'amategeko mpuzamahanga kandi ko ari make. Aya n'andi makuru ari kuvugwa. Tujye noneho mu Rwanda. Abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali barashinja ubutabera kubogamira ku buyobozi. Ni nyuma yaho imanza zabo zagombye gufatwaho ibyemezo urukiko rukagenda ruzigizayo bya hato na hato. Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye. Abo baturage bashinja ubutabera kubagamira ku mujyi wa Kigali nyuma y'ibihe bitandukanye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rusubika isomwa ry'imanza zabo kandi rwarazipfundikiye. Kugeza ubu imanza zabo urukiko rwazigabanyije n'ibice bibiri. Ku isonga hari itsinda ry'imiryango 22 ari nayo yabanje mu buhuza n'umujyi wa Kigali bukananirana bagakomeza mu nkiko. Itsinda rya kabiri ryo rigizwe n'imiryango 74. Isomwa ku itsinda rya mbere ryari riteganijwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane, urukiko rutangaza ko dosiye yabaye ndende ruyimurira kuri uyu wa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Byaje gutungurana n'ubwo umujyi wa Kigali habura iminsi 2 wandikiye urukiko rugaragariza ko hari abantu babiri basabye guhabwa ingurane y'inzu. Ibaruwa y'umujyi wa Kigali ijwi rya Amerika rifiteho kopi yasabaga gusubira mu buhuza n'abo baturage, ivuga ko hari abaturage babiri bawandikiye bifuza kuva mu rubanza bagahabwa ingurane ikwiye y'inzu. Ivuga ko bishoboka ko hari n'abandi bashobora kwifuza inzu. Abo umujyi wa Kigali washingiyeho ubusabe bwabo ni Felix Twagirayezu n'umugore we Clementine w'Amahoro bo mu itsinda rya kabiri batabaye ababuranyi mu itsinda rya mbere. Aba twabahamagaye kenshi tugamije kumenya niba ibaruwa igaragara muri dosiye isaba inzu ari iyabo, nta n'umwe watwitabye. Ibaruwa y'urukiko dufiteho kopi rwahise rufata icyemezo ko hazabaho umuhango wo gupfundura urubanza rwo mu itsinda rya mbere. Bwana Jean de Dieu Shikama ni umwe mu bafite imitungo minini Nyarutarama, ari mu itsinda ryagombaga gusomerwa kuri uwa gatanu, avuga ko ibyabaye bidasanzwe. Ku bwanjye jewe ikintu cyabaye nakita ko ari skandali. Ntabwo urubanza rwapfundikiwe rushobora gupfundurwa, nibyo birashoboka iyo haza kuba umwe mu baburanyi muri rwo aza kubisaba koko. Ariko mu by'ukuri twatunguwe no kubona umuturage utari muri urwo rubanza asaba ko yahabwa ingurane yisumbuye ko yaragenewe. Ibyo bintu bikaza bikafekta urubanza rwacu bikarugiraho ingaruka. Bwana Shikama agakomeza abwira ijwi rya Amerika ko hari ibyo yabonye mu cyemezo cya perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bidasobanutse. None ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo umujyi waba wahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza. Nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka 7
kageze ku musozo ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba muramvuga. Madame Yvonne Witije nawe ari mu bagombaga gusomerwa kuri uyu wa gatanu arasa n'uwabuze ayo yacira nayo yamira. Ubutabera bwo numva n'ubundi nta kirimo kudufasha aho kugira ngo umve ko ka buri wese nta twamaze gusenyerwa turasembera turakodesha muri no minsi imeze nabi ubukene bumeze nabi ntabwo kongera kubona byose rwose n'ubundi ntacyo ubutabera butumariye. Sinzi inzego twakwiyambaza cyangwa se mukatugira ubuvugizi nk'abanyamakuru twemera mwadukorera ubuvugizi bikagira ukundi byagenda kuko ntabwo twakongera kubona ntabwo byabyoroshye. Ubuhuza bwo n'ubundi ntacyo twavanyemo twabonye ari ugutinza abantu batudindiza ntabwo nibaza ko twakongera kwemera ubuhuza. Umunyamategeko Innocent ho kubwayo yunganira ababuranyi mu matsinda yombi ku kigero hejuru ya 80%. Hari ibyumvikana nk'amayobera kuri we mu cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni gute umuntu udafite inyungu na nke mu rubanza ibyifuzo bye bigira ingaruka mu rubanza atari nk'umuburanyi? Ni ikibazo. Nshatse kuvuga ko nubwo bashyizeho iriya ruvertire cyangwa se kongera gupfundura urubanza harimo ikibazo kijyanye na procedure. Aba baburanyi baburana bashaka bose nta n'umwe uzitaba, bashaka bazabyihorera kwitaba. Urukiko rubura icyo rukora ni ukuvuga ngo ibaruwa bashingiyeho y'umujyi wa Kigali n'ubusabe bw'umujyi wa Kigali bushingiye ku busabe ubw'undi muntu atari mu rubanza. Umunyamategeko ndiho kubwayo akavuga ko mu cyemezo cy'urukiko habayemo ubushishozi buke. Ndabonamo icyo bita negligence y'abacamanza, uburangare bw'abacamanza bwatumye bafata icyemezo kitari gikwiye, kuko bakagombye kubanza bakareba ngo uyu usaba kongererwa inzu n'umujyi wa Kigali baburana muri uru rubanza, bakazabana nabo bakora reuvertire baza kubaza wa muturage kandi bakanapresiza mu cyemezo cya reuvertire cyangwa se cyo kongera gupfundura urubanza, bagapfundura urubanza kuri nimero y'urubanza rw'umuturage wasabye kongererwa inzu gusa. Kuri iyi nshuro umujyi wa Kigali wifuza gusubira mu buhuza ababuvuyemo ntibakozwa n'iyi ngingo kuko ku nshuro ya mbere ibiganiro byabaye amasigara cyicaro. Ntabwo bari kujya gufata umuntu utari umuburanyi muri urwo rubanza ngo abe ari we bifashisha basaba urukiko gusubira mu biganiro. Ariko ngiye ku giti cyanjye ntabwo nshobora gusubira mu buhuza kubera ko nubwo twahujwemo ubushize nta kintu gifatika twagezeho. Nta mpamvu yo gusubira mu buhuza. Rero njyewe niba bashaka ubuhuza bampamagaye ko bafite inomero zanjye za telefone aho ntuye ko bahazi, bakaza bakambwira bati ku giti cyane bati kubera ko ukiri mu rubanza kandi ubuhuza ubushize bwarananiranye turagushaka tuganire, ni ngombwa ko mbanza kubitegekwa n'umucamanza. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo ubuvugizi bw'inkiko buvuga kuri iyi ngingo. Bwana Harrison Mutabazi uvugira inkiko yatubwiye ko mu rwego rw'amategeko bidashoboka ko yagira icyo atangaza ku manza inkiko zitarafataho ibyemezo. Gusa yagiriye inama abaturage ko aho badasobanukiwe bashobora kugana ubugenzuzi bw'inkiko bukabafasha. Iki kibazo cyo muri Nyarutarama gifata umuzima mu mwaka wa 2017 na magingo aya kirafata ku miryango isaga 400. Umujyi wa Kigali uhatira abaturage kwimukira mu mazu ya Busanza yubatswe n'umushoramari uvuga ko batuye mu kajagari. Bamwe barabyanze bahitamo kugana inkiko bavuga ko umujyi wa Kigali utubahirije iby'amategeko ateganya. Urubanza ruzapfundurwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Eric Bagira ubusa urakoze.